Is-sena l-oħra żdiedu n-negozji irreġistrati f'pajjiżna mar-Reġistru tan-Negozji. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO turi li s-sena l-oħra kien hemm aktar minn 123,000 negozju rreġistrat li jfisser żieda ta' 5.8% jew kważi 7,000 negozju iktar fuq is-sena ta' qabel. Il-biċċa kbira tan-negozji rreġistrati impjegaw sa 9 persuni. L-NSO qal li kien hemm 134 kumpanija li impjegaw aktar minn 250 persuna. Dan filwaqt li żdiedu b'266 il-kumpanija li impjegaw bejn 10 u 49 persuna. L-akbar ammont ta' negozji reġistrati kienu fil-beħ, segwiti minn dawk li jsewwu il-vetturi, dawk ta' servizzi finanzjari u li joffru polos tal-assigurazzjoni u dawk li joffru servizzi tekniċi u xjentifiċi.